Anyang aki din! Api nga ibarsak mo matanday ta kaldero elmo. Kasangsangpot mo lang arudan. Nya matenti masang padak Mayla. Aw mo nagyan ti kaldero. Ha? Anyat orasan. Apa di ka nagluto? Anyat orasan nga agpayso ayan. Ay, tadamagan nakpay lang no anyat orasan. Ay naliwayak nga agpayso. Nagmayat nga min da ito'y buy-buyaak a Facebook Reels. Iso nag-upload ak matan Ito ag istorya pay lang. Kat napudot ti ulok. Ang kagluton. Agluto ka pa'y manlakay. Tani, saan pa'y anak upload da ito'y i-upload ko? Adamot kiti basit akilapan. Isumti ka na, tani, mabisinak ka nagkapoy di talon. Pagguduan ta na. Makigudwa ka pa'y laang. Kunak man o binusog na kaya ta Facebook Reels mo. Ay, una yan. Agap-apa man siguro dagiti agasawa di tamay sa balay. Ay na, ang mga nod naman ng basol di anak mo Una yan day jaya babae. Ila mabaen. Iso nga iso tisang kaistorya dagiti tattao. Ay, kasanumag nga may na di makaungat di asawa na. Di la kukuna ti kiskiskisan na. Ure la umingpisan di kukuna. Amumutan di anak mo. Naka-ar-ar jod. Sa bagay, iminamag kidi Iso adya kong mas daw. Apay, arjod kaya? Kano pa'y nagbalinak nga arjod? Alaman? Si kaki di mo bakit. Yokon lay, di ka lang maangawan. Agsangsakit di apukaw. Yung kamang kitay, ang mga no binaybayan man ang tinana. Wan lakay. Makaamu ka nga ro na namang kita di tainsaan ko. Wag, bakit? Por Diyos por santaw, agsangsangit jay anak mo. Namday tala cellphone mo, tidungdumugang. Ni, ada kayo magayam nanang. Ay na, di mo pa yan napupuutan ngayon masidagak. Takasanaw, busy ka dita cellphone mo. Agbuy-buy ak iti YouTube nanang. Agkit-kita akman, no anya ti daduma pay a teknik ti panag-apply iti Q-text kan daduma pay. Aniya, dahi tala ti ambaw nga ramidan, Mayla. Ha? Kita man ti arubayan yo, agkaiwara dagiti bulong ti mahogan awan pa ti kunam adalusam. Ay, naliwayak mat nga agpayson nanang. Ay na, gapo iti kasi cellphone mo di mon maaramid dagiti trabahong. Agsermon kay manen ako nakkel. Kasano adi kasirmunan, nagalas tumot ngamin ti aramid mo, ultimo agdalos, di mo amaw. Day tala ko kung nga aatid daw ti amo madalusan. Anya? Apa yan paray? Kasla, awit mo akanayon ti lubaw. Bangking akanayon dagiti abagam. Kasano? Mabangking ka talaga ti abaga ka. Tada ito'y kanawan kat awit na tiragsak. Da ito'y kanigid kat parikot. Iso ako nam abangking. Tanangabak ti parikot. Ho? Ay, nayay. Anyaya ti parikot mo paray. Nadagsin Parikot ko ni bakat ko. Tapay mo it paray. Ay na nakasadsadot. Di na pa'y amumot ang mga sikaso iti asawa na. Ultimo agluto, di na pa'y maaramid. Ay, nayan ngagpaiso day ta paray. Kaslawan serbina nga da asawa. Tawan mo ti katulungan. Ay, naku namon. Ay mananusak lang. Gaputa asawa ka nga rudin. Mala paray. Aganos ka. Parang agbalbalew. Ay, anyamot ti kastoy abiyang. Oy, mainit ang ulo mo Ay na, talaga napudot ti ulok nato. Ay na, saan anato tinagan ko? Nati. Nati! Adula amin, nato manuan no nati tinagan mo. Isumat laang, tadi ka agbaliw. Ish! Apay, anya ti pagpupudutan. Ay, awan mat gaya man Q-text ko. Awan pa yun ti paggatang ko. Ay, kaning kagatang Jay libre ko maa. Ay, Diyos ko mayla Kaya't mo ti acutics. Ngem, di mo kaya ti gumatang. Asino tinamnama amang ted iti igatang mo? Asino kumapay ngay? Kat, sika kumaa. Tamok nga ado ti kakastakan ka. Gapo tabakla ka. Ano? Kat, isumat.
Uray adda, di ka ikan. Ta uray ag cutics ka. Saan tumot lang bagbagay dita cutics dita imam. Sana maibagay dita dapan mo. Tani nagningisit akas lalomboy. Anya, unay kamatan nato. Nakauy-uyaw ka. Oy, 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 oy. Nasakit tinakam mo? Makaungat ka? Di ka agungungat. Gaputapud no anang isit na gitadapan mo akas lalumboy. Ingkakat aginaw iti plato. Tani, napumpuno ti planggana yung iti plato. Kasla nanganan nyo pa, iti last week? Anya, Abayan, Mayla. At mismisuot ka matmanan. ay, nasakit tinakam ko nanang. Taapay manan. Dayjay anato Tilay bagbagana. Makapasakit itirik na. Apay, anya ka diti kinunana. Kuna na nga rod, ajak ka no bagay ti ag-cutex, gaputan nangisit matlaang dagito'y dapan ko. Aping agkatawa kayo ngay nanang. Gaputapud no, ti imbagana. Nagngingisit dagita dapan mo. Apay nga taakas ta, kat di ka mat agtrab-trabaho. Pangbalay ka lang. Nanang, Saan amadlaw asadot ka, nuray tadapan mo ti pangibasaran. Kaputa, kasladapan tinagagat. Anagkalkalyaw ka po iti trabaho. unay kayo mutan nanang. Makapasakit kayo itinakam. Kasla sa andak nga anak. Pasensya kan anak ko, ngamdi ka ngamin agsadot-sadot. Tapno saan asikat isang kadilaw, me. Sika magamday ta na to. Nati, manong, sana na to? Wenan, natin no nati. Apay asikat, agi way tinwang. Ay na, masya na kaming kanitatang ko. Iso asakon Anya? Wen, iso asakon. Ure amok apirmiti init kan masunburn ki rupak. Okay lang. Ay na nati, sana bali tamay cut mood lang ti sunburn. Oo nga. Tinapateg, natulungak ni tatang ko. Wen mo't gid sana bali nga rod ako na. Tamay cut mo't lang ti sunburn. Ken, addan to remedyo na. Oh, apay adi ka matagtagarila kay. Pampanunutok nga rod no apay nga ta nakasadsadot ka. Anya, Imbag pa'y ni nato abakla ta nagagat. Ure na ka-make up. Agiwayway itinwang. anya. Kas jay kumatikam palay. Nagagat. Ken ragrag sa akin na ti trabaho na. Kas kan ni nato. Ure ag kinnikin na magmag na. Nakaukod itinwang. Taikumparanak iti daydi abakla. Wano, kurso na adam kitdi. Ay, kino mabalin lang. Ure bakla ti ison. Anya, Tatang. Ay, unay mo dayta na sangit mo, Mayla. Tatang. Apayan, ibagam nga minan Di kag sangit lang dita. Aguray ka. Nagalas gayam tarupam no agsangit ka. anya kayo matantatang. Nasakit lang arodan tirek na karkaruan nyo pailan. Ay na, ibagam nga minan Sangit ka, sangit dita. Di mo nga min ibagan o apay. Nilakay ko tatang. Kuna na nga isukat na kiti sa bali. Kuray pa'y kanukin ni nato abakla. Amom, no apay akas na ti imbagana, anak ka. Gapo dayta, iti kinasadot mo. Anya, Way, nanakaw. Di ka nga minagsadot-sadot, Sabno sana panunuton ti asawam na kita. No nagagat ka, ad-adda nga ayatin na ka. aping may ka dito'y balay nato. Apay. Di mo kaya't asarong karan ka? Why? Di mo kadi kayat nga dakamaritis mo, Ay, nasakit tinakam ko tapno amom. Gapot ay kumkumparanak ti asawak kan ka. Us? What? Apay ka no? Daka mo When ikungkumpara na kaditi kinapintas ta adwa, ay napinpintasak ngamin ngamitisik ka, Ay na, talaga masurunak. Apay ngamin. Gapot ta kinunana nga imbag kapay ta nagagat ka. Idin to ta siya kat saduta. Oo kaya, totoo yan. Ay kita man ngamin da kay ti kaldero yo. Nakangisngisit, Saan? Akas iti kukum na po daw. Ay,
Gimatang kagaya man iti cutics mo, ha? Tila Oh. sasawamot si kabakla. Ay, uray guraan nak, tapon ti ibagbaga. Agatang kang ngamin iti Scotch Brite. Kat gasgasam ti kaldero yo, tapno pumudaw matbasit. Sana puro cutics kan lipstick iti gatgatang. Ay, agawid kan nato. Agawid kan. Agawid ako, ngam laglagi pong timbagak, adalam ti agtrabaho kan agdalos. Saan la aday tabagim ti ammom nga urnusen? Di ba? Manganta pa man pare, sakpay nga agawid ta. Nay, tamang paya kayat mo timbangan dito irwar, paray. Mangan kami mo sana nagluto ti sadot nga asawa. Ay, una hindi kas tangag paiso, paray. Makapawan ganas pare. Ay, kat wala, paray. Wala asino man. Bagpayanin nato abakla tagi wayway itinwa. Puro nakapuspos ko ti make up na iti taltalo. Kasta ka day, paray. Wen, naranak nga ron. Naragsak pa nga ron. Puro lagkinikin niya, nakaukod itinwa. Day, jay, anato talaga. Puro nakararjod. Angam nagagat. Sana kas kanid bakit ka? Arjod ngam sadot. Unay matan mayla. Nagalas tinasang patak. Oh, apay. Kita am nagitibado ti anak mo ha. Nakarugrugit. Binaybay man siguro na nagay-ayam iti pitak. Ay na, bayam nga agay ayam sagpaminsan iti pitak tapno marwam. Ay nalabos mo't daytan. Nakapitpitak kas kada nabasbas ha. Ngam awan man lati ko na masukatan. Ikasukatan. Mabit lang. Ikasukatan ne. Gusto nita pa nag-cute-cutics mo. Day talati among maramidan. Agpintor iti koko. Isumot lang nga iso. Anya? Inkasukatan ti anak mo kunak ne. Di mo urayan ang makapung tutak. Taang mga nuy belang ko na kita cutics mo. Alang, wanan. Nakalutungan. Anya to orasan aya. Agalas 12. Ay na, saan pa'y gayam Ay, elmo? mauma akong ito ugalim. So, patinsya ka na. Magsinataman langan. Anya, elmo, saan? Pangasin. Nauma ako ni tigas ng ugalim. Nagarjud ka lang arudan. Nagsadot ka pa'y. Ha? Sana balik ko man. Uray arjud ka kuma. No ambom ti responsibilidad mo kas ina. Ngam awan. Uy, problema na ito yung araramidam. Pangasim, elmo. Di nakpanawan. Ay, saan? Agbalbaliw ka pa'y nga muna. Barang agbaliw ti puloy ti angin. Kat maikat ti rorod ko kan ka. Makapauma ka. Nati, pangasim. Tulungan na ko, ma. Pinanawan na kong ti asawa. Ay, ano ba yan? Makapalag kamay lang. Ang amdya kon mas daaw, no ganun ang nangyari sa'yo. Anya. Isumat! Diakon mas dami tinaytang. Gapo, taamo kon, anauma ni Manong Elmo iti asawa na ana arjod kan sa dot. Anya. O, apay ngay may kadito'y balay mi. Syo, umanaw kan. Wow. Kato pinapanaw nakmat idi. Gapo, iti imon mo kanya. Iso apumanaw kamitten. Di kagpatpatulong kanya. Pakawanan na ko manati. Pakawan. Kat pangasim ko matatulungan na. Ay, aywam ti asawa. Tap nagsublikan niya. Ay. Problema daytan. Sige. Pumanaw kan. Apay ko mga aywak, ti saan kumat nga asawa. Ay, agnagam kamot nga taitan, mayla. Pinanawan na kan ti asawa, kapo iti ugalay. Tatang. Saan nga minanasaya at ti ugalay, manakaw. Amo, masintiran ti bagay. Ngam di mo amo asintiran ti anak yaw. Kun may siya, nalabas ti kinasadot mo. Day talag cute-cute ti amaw. Tatang. Agbalbaliw akon. Ngam pangaasiyo ko matatulungan da. Kasarita yun ni Elmo tap nagsublikan niya. Ay na, sika tinagkurang iti asawa. Iso asika ti makisao. Agkid daw ka iti pamakawan. Tatang. Kinbaliwa mo na maminpinsan ti naalas nga ugalay. Wan tatang. Ikari. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki Din!
Anya laki din! Kastoy nga men, kukumbare. Siyak, agtrabaho ak no kayat ko. Saan no saan? Nay, apayan ako nam dayta paray. Wala, nga men, baknang ni bagat ko. Iso ti ka baknangan na di lugar da. Nyo, Ah, Podno ti bagbagak, baknang ni bagat ko. Tapno mo yaw, ti tatang ni bagat ko, sigaw da mayor di lugar da. oh, anya, Podno ti bagbagak, baknang ni bagat ko, kunak tumay. Anak ti mayor ko naman. ay ket na saya at ano kasta paray? Kahit ni bagat mo ngayon pare. Ada ka di mabalinda iti biyag. Ay, kwa. No ni bakit ko, awan, nakurapay dalaan. Aggargar din dalaan ije lugar da. Iso ti indakkel ni bakit ko. Iso nga amuna madlaang ti aggar din. Anya, ay, awan ang arod no kasta. Ni bagat ko, kat agtrabaho man no saan, ayos lang. Ngamen, baknang. Anya? oh. Unay matanday di agayam mo, lakay. Wen nga rod. Tunggal agiinom kami kalpasan ti panagtrabaho mi. Isulat ti ibagbagana. Ulit-ulitin na. Makarengreng pa din. Anya, Tunggal ag istorya, ni bakit na ti ibagbagana, baknang kano, oray saan kano agtrabaho, ayos laang. ay una yan. Ay nasapay damagan naman, no baknang ka kano. Ha? Kat, anya ngay timbagam. Ay kat imbagak aasaan. Nakurapay kalaan kunak Ay katun baknang manwan no saan tinakaikamangam. Saan anasken amapan mo ibagbaga iti kaadwan. Saan anasaya at tikas di nga ugali, lakay. Bayan na kuma, asabali ata o ti mga mo. Katuan mo't Ay na, no apay matakas jay ni George Di la mabain amang ibagbagay tikas jay. Sapay adu kami nga giinom no ibagbagana. Kas taunay ti panangiday-dayaw na, kinibakit na. Uray siya nga rod. Maum-umaak iti kasjay nga istorya ni George. Wen nga rod, isulasang ka sa una. Unay matandi kasjay apa nang idaydayaw na iti kinabak nang ni bakit na. Nasken pa'y aya nga iwaragawag na iti kaadwan. Dahita nga rod kahit, dagiti babak ng tupay, di da agsao iti kasta. Di da ibaga abak ng da, ngam ni George ay na, makaumamit. Among pare, no kasjay nga aginong tayo, makasipsipatak man kan ko na. Ha? Wen, panagsasaw na pa'y lang kat maas asara kon. Panagkunak ngamin, iso ngay bagbaga na dayay, gapot ati panagkita na kada tao, kat nakurapay lang. Ay, husto ka maritong boy. Husto ka iti dayta nga imbagam. Anya ko maaga po nga ibagbaga na kada tayo abaknang ni bakit na. Baknang ni bakit na, baknang ni bakit na. Ay sus, apo aya. Ikumkumpara na kadagiti asawa yo, kas di lang dayay. Alam, mapwisitak iti kastonay. Talaga at tapisag dayjay no masurunak. Na, naguhuyong kan pare. Nay, itaban pa'y nga adda ka dito sa gwana ti balayo nga kapkapi Charles. Apay, awan trabaho mita. Wen tata, saan kami na nagtrabaho? Kasta ka day, ay ketun na, agin na nakamait. Mabanog matibagi ng runa no construction ti trabaho. Ay, sa anak na banog, tata. Talaga asa anak la anapan nagtrabaho. Ha? Agtrabaho akman, wen no saan, ayos lang. Ngamin, baknang ni bakit ko. Anya? Pudno ti bagbagak, tata. Baknang ni bakit ko, kunak tomay. Kinapudno na, ex-mayor ti tatang ni bakit ko. Ay, kasta ka day. Wan, tata. Isu akada kami nga gagayam. Siyaklaan, tinakaasawa, iti baknang. Ngamin, pasigmit apur ti asawa da. Anya? Anya, agawid kayo pa ilang iti probinsya, bakit? Wen lakay, itugot ko dagiti ubing. Agbakasyon kami man man. Ay katuan Ay kano kayo nga agsubli no bilang, bakit? Kalpasan ti do alawas, lakay.
Tapno ma-enjoy mi mo't ati pa nagbakasyon mi. Sige, ay ngam na, pasensyakan bakit, ta sa anak pala makaumay kada kayo. Saan pa'y mat ngamin analpas ti balay ngar aramidan mi? Ayos laang lakay. Hustukit di Tapno isupay amat gadam. Aniya, kasta ti ibagbaga ti gayem nila kay mo, kankwana. Wan ka no nanang. Isumat ti ibagbaga ni Ben. Tunggal uminom da kano kalpasan ti panagtrabaho da. Iso kano ti ibagbaga na. Abak nang kano ni bakit na. Unay matan ti kasta a tao, kat uray man no baknang, wano iso ti kabaknangan. Nasken kadipay nga ibaga na kadagiti katrabahuan na. Day tangarod nanang. Kati pagsaksakitan tinakam ni Ben. Ibagbaga kano day J. A. George. Apur kami kano nga asawa ti gagayem na. Aniyan? Kat nubak nang tinakaikamangan na, apay-pay lang araw nga agpakpakarigat ang makitang tangdan iti construction. Ngarod ngam gagangay day jay nanang. Talaga anapangas day A. George. Sipud pa'y pangas na aming apangas. Yun gayang pare, madamag ko man. Jay baby apotot mo, breastfeed ka dito jay? Ha? Ay, jay burida ko? Ay, uwan pare, breastfeed day jay. Kasta ka day. Apa yan nadamag mo pare? Awan, nadamag ko lang pare. Ay, kaasimot ang arap ni bakit mo, no kasta? Ha? Apay kumakaasi? Kat saan mo? Ay na, nagrigat ti agpa-breastfeed pare. Ado tinakaibaga kanya kitikas na. Da kami nga men, kat saan a breastfeed, jay putot ko pare. Pare, nagngina ti gatas ita. Oh. May salaalata, kat umabot iti sangaribo. Ay, oray man no aribo pare. Saan kami ngagparikaut? Nga men, baknang di bakit ko. Anya laki din pare. Anya? Ay, kaasi kayo talaga pare. Piman kayo pare. Pare. Nagalas at talaga ti ugali day J. A. George. Ha? Kasta timbaganakan ka? Wen pare tomboy. Kunak laki din no apay asal salud-sudan, no apay a breastfeed jay putot ko. Gayam, uyawon na. Di mo pa'y lalinif in right. Marwam, unay daytan apa nang idayo iti asawa. Nasken pa'y nga aguyaw. Wen nga rod. No apay mat ngamin nga adda ti tattawa kasken kwa na. Ha? Addan tulat taal daw day J. A. George. Bayan tayon pare, mauman to mat siguro. Kasano ama uma? Katunggal adda pag-guurnungan dayo. Kat iso ti bagbagana. Ha? Makauma. Makarangrang. Salbag kiti. Anya ngay nanang, ipatuloy tayo na iti balay? Wan anak ko, adamo ti umdas a mausar. Adamo tinaurnong ti kabsat mo ang naglaklakwan na itinatang. Ay kat nasaya at ano kasta nanang? Kat asino ngay ti agtrabaho dito'y balay no bilang laang? Day tangarod ti parikot ko. Awang gayam, no ngay daben ti ayabam anak ko. Ha? No nalbas lakot ti aramidin da ijay syudad. Wan nga agpaisuan niya. Sige nanang, awagak to inton malam. Ibagak nga isuda ti umay agtrabaho. Wan, tapno saan tayo nga agbirok iti sabali nga agtrabaho. Ay, wen gayam. Total, nalpas tayo matanda iti trabaho tayo ditoy. Amangan no kayat yu ti sumurot kanya kay jay probinsya. Ha? Anya ti marami di jay probinsya pare. Balay mat lang pare. Balay da bakit? Ay katun na pare. Mayatak iti dayta. Pagpasyaran tayo mutlang. Sanak pa'y mutlanap napan ijay abandakot. Manunga ti pordiya tayo nung bilang lang. Amang di mo no duwagasot lang, ti agmalan. Unay kamutin pare, saan mat No mano ti tangdan tayo dito, isumot lay jay Ay kahit nasayat ano kasta. Un gayam. Naimbag man ta may patarimaan da di balay da. Kahit nakunamot iti agar din lang ti pagkukwartaan da pare. Huwan pare, natsambaan da mo tinangina a presyo. Nakaornong dagiti kakabsat ni bakit ko. Kastaya. Ay, piman mo ti garden ti trabaho na niya. Tsamba-tsamba lang. Ay kahit tala, makiumayak ka na kayo. Makitak mamay ti balay da bakit mo. No bak nang damot lang, akas kin ni bakit ko.
Anya, mapan kamot iyan da Ben, George. Wen man data, padasik mamut ti mapanijayan da. Itag man, no niya mutad da iti asawa ni Ben. Nubak nang damot laeng, akaskin ni bagat ka. Ha? Kasla naglastog ni pare bin na mga ibagbaga, amapan kami kano ijay kahit. Ipatuloy ka no, dagiti babayaw na, di balay da. Ha, kita, man no saan amabitin ti budget da. Anya ti kayat mo asawag? Ti kayat ko asawan, kasla saan amaklon ni Ben. Akada kami nga gagayam, siyak lang, tinakaasawa iti baknang. Ngamain, amin dagiti asawa da, pur. Anya! Aday ta, adata yun dito, ikukumparay. Adayo ka di pa iti pagnaan tayo. Di talaang bangir, di ka matanagan. San unay nga adayo ti pagnaan tayo? Paray, naglawa mo tin nito agarding. Uwan pare, naglawa talaga. Kat amin da kita, kukwa dagiti babayaw ko. Anya, kukwa dagiti babayaw mo na. Paray, agang angaw kan samay. Ay saan pare? Pudno ti bagbaga. Manipod dito'y nagtakderan tayo, aging gaijay. Makitam dito itududok ijay. No sa dino ti pagpatinggaan ti matam, kukwada amin. Anya? Saan mata nang ilastog Ay ngam nalawa mat at idagada. Ken kas makita mat, ato dagiti mula kayo. Iso asaandan nga gastos iti kayo, nga iaramid tayo iti balayda. Ngamin, sobra pa ita ito'y mula no bilang laeng. Ay na, apaw, bak nang magayam ni baka mo paray. Ay, sana bak nang pare? Eksakto laeng. Ay, jakla pagaro ko na bak nang gayam ni bakit mo paray. Naku na ngamin anak ko rapay da. Gayam, iniktarya ti gardin da. Kas itinako na kita'y pare, saan da abaknang? Eksakto laeng. Da bakit mon samot ti kabaknangan dito lugar da, pare? Ay, ikaw. Saan met? Makuna lang nga da mabalinda. Gaputa naglalawa ti dagada. Kan saan lang amay sa no dua diso. Kan may sa, iniktarya madlaeng ti taltalunan da kahit. Anya? Wen pare, iso ama siguradok, no agsubli tayo iya syudad, at dalibre abagas tayo. Nasingputi na kaikamangak pare. Saan anaimot? Awan makunak. Baknang da? Ngem saan da apangas? Pare. Ay na, naimbag man ta si Murot ka, pare George. Uwain kumaray. Imayak, nalpas mi mutan niya trabaho may ijay syudad. Aganos ka laeng dito'y ayan mi ha. Talaga abuhay probinsya ti biag mi dito Ayos lang kumaray. Si kakid di mat. Kinapudno na. Magustuak ti biag yun dito Uwin kumaray. Ngamin, at damot gayam mabalin nyo iti biag. Naglawa mo't gayam ti gardin niya umaray. Kun manumot nga iktarya ti dagayaw. Wen pare, kinapudno na dito'y lugar mi. Da kami ti kalawaan iti daga ditoy. Kasta ka day. Ay na, nagswerte mo ito ni paring Ben. Tanay ikamang ditoy. Baknang a pamilya ko naman maray. Kat, baknang ni bakit mo? Saan ka di? Iso ka numaday tati kanayon mo nga ibaga ka da Ben. Ay, uwain. Baknang ni bakit ka? Sa bali ti baknang yaw, kumaray. Ni bakit ka? Ti dagada. Jay lang nagsaadan ti balayda. Anya? Ay, pumasyar tay tumanmut ijay, pare. Tapno makita mi mat ti adda kinabaknang da. Ay, sana yun kumaray. Nakababain unay kada kayo. Iso asaanan, kumaray. Ay na, mababain ka talaga kada pare Ben. Kun Carla. Pare tumboy. Tabay. Anya kumangay ti pagbainam. Ay, mababainak.
Gaputa kanayon ko idi nga ibaga aporda. Saan mo't gayam? Isuda mo't gayam ti talaga abak nang. Katuan mat ngamin. Baknang da. Ngam saan da na paramag akaskan ka. Paray. Awan lakit. Baknang ni bakit ko. Baknang ni bakit ko. Daytak tisang kaibagam. Di ka lang mabain. Oh, anya nga ito. Sikat ti may babay. Ay, uwan nga rin. Mababain na ka talaga. Saan ngamin anasaya at tinaparamag, pare? Ibagbagam nga anak ti ex-mayor ni bakit mo? Sakit jay ama na gayam ang nagbalin a mayor kat kurakot. Ay, una yun. Nakaamam iti dayta? Ay na, nabayagan nga mo, pare. Diyak lang amin agtagtagarikot. Ngam ita nga imbagam dayta. Ibagak matan. Saan anasaya at dayta nga aramid mo? Baknang manwon no nakurapay ta asawa. Saan arumbang nga iwaragawag? Nakababayin. Naimbag kumamit no nagbanugan dat imbak ng dat. Saan mo't? Ta nagtaod laang iti kinakurako. Pare, Beng. O pare, apay agsinsin na ay kamay. Ada ko maha, kaya't kung ibagakin ka, pare. Anya day ta pare, ibagamon. Kuha, pare. Pasensya kay kuman ka dagitin na isaw-sawang ko, hindi kada kayo. Nang runakin ka, pare. Ha? Naglablabusak iti panagsasaw. Tinagibasit ko ni bakit mo. Tinakay kamangam. Ngamita, siya ti mababay ni ti kastaunay. Ay, saan mo't gaya makimagudwa ti adda akinabak nang dabakit ko. Iti asawang pare. Pare, awan day jay. Saan mo na pampanunutan day jay pare? Pasensya ka na talaga pare. Pagbababawiyak day jay nga inaramid ko. Wen pare, awan day jay ko naktumat. Tinapatag, kat naamiris mo, amadi ti aramidam. Iso asaan anasaya at ti agoy uyaw pare. Nangruna no saan mo ngam mo jay tao. Tigat ko asawan, ti uyawam anak ko rabay. Kat di mo mat mo gayam, nga iso ti milyonaryo. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anyalaki din! Anyalaki din! Nabarbartag ka manan si Kahulyo. Makauman ti kastang aramid mo. Awanen ti mabati akwartam, taday tala arak ti pangigat-gatangam iti sweldom. Awan ti serbim nga asawa, agsinatan. Tagur-urukan ti awanan bain. Hoy, Hulyo! Agring ka! Jakpay nalpas anagungat! Tinakturugan, Hulyo! Hulyo! Maturog manin ngagmalmalam! Sadot! Ne, siyaksama ti pangipukpukawam iti sadot, mare. Saan asika, mare? Saan asika ti pangibagbagaak? Nilakay ko. Nilakay mo. Bigbigat mo't nga agungungot ka. Kasano? Si Mangpet idi parbangon anabarbartak. Amo kung tituloy na layta ibagam, mare. Awan ti inyawat na akwartakan ka. Hay, pulos. Kinapkapak nga rodya bulsana. Amam, tinakita. Amo kun mare. 5 piso. Ni, anya 5 piso. Pulos nga rod nga awan. Ay, unay mo tan. Iso amarurudak. Ay, awan maigatang iti bagas. Ay, mare, mabalin abumuludak iti bagas yung. Bimulod ka idin. Ngam aging ga ita, bimulod ka idin. Ngam aging ga ita, di mo pa'y nasukatan. Ayun, malagip kun. Bimuludak manen idi. Sana bale, ikarik mare. Sukatakto inton agsweldo di artek ng asawa. Kaston mare. Oh, bumangon ka ditan, tamapan ka ag trabaho. Agin natakpay man, mabalain, baka. Bumangon kan kunak!
Anay ko, mate. Anya ka lagi din. Sumipat ka ba, mate? Burjana. Anay ka. Bumangon kan tamapan kag trabaho! Saan aday taagid idalatan kar aramidom ngagmalmalam! Ay, matitila nga kaon. Kayat mo, tamapan ko alaang Jay Wallace, ta iso ti pang urko kanya! Ay, sus. Muarak man langan. Di nakpaimot maitimplaan iti kapik. Rambang lang arumwar ka, taamangan numabasibas ka iti kaldero akaugugay! Pare Julio, ape akaslad da kabuteng mo dita balayaw. Agtartaray ka mo itarimwar. Ay, napare laklak ayat ti mabasibas iti kauguging akalderaw. Ay sos. Agong ungit manay ni Mrs. Mao. Ay, git ka na yun, pare. Pasaray basibasin na kapayitan. Awan nga ron, pare. Ide, basaw kan pinggan ti ibasibas na. Ita, kalderon. Ay sos, naglibal up mga roda na paray. Napromote ka pa yan. Ay, di nakman angawin iti kasta, pare. Bigbigat, tsak pa'y nagkabi, pare. Oh, medyo aldawan pare. Naaldawan ka nagreng. Nabarte kak nga ro di dirabi, eh. Ay wana, ata naki-birthday kayon sa ni Boss Panchitaw. Wan, pare. Ay ngam agore ka man. Apeng awan ka iti kalman. Awan, kinwadak pare. Nasapak la, nagawid. Tadyak kaya ta surutin nak ni bakit ka. Kababay no pang urin nak pare. Ay na, nabarte kak, pare. Iso nga, naaldawanak anak kariingin. Ita, saan akon anak kapagtrabaho? Umay ka na dyan balay pare. Ta umay ka agkapi jay. Ay, sige man nga ron, pare. Ay na, nagsakit tinagam ko. Di nakpay maitimplaan iti kapik man ni bakit ko. Ay, jela agong ungater aramidan na. No kaya't mo, kalpasan nga agkapi ta. Aginom taman pare. Ay saan nga agungat ni bakit mo? Saan? Basta ijayak lang balay. Mala, intan pare. Tagpaluto aman ka ni bakit ko ti pulutan ta. Mare, nakitam ni Julio. Apay, awan manan? Awan nga rod nagmalmalam. Saan ka numit anapan nagtrabaho iti construction? Apay, day ta igam mo akayo. Usarak daytoy amang paawid kin nila kay ko. Amangan mat, no itarayan na ka, no makita na ka, nakaigam iti kayo. Ay katagkin namat kami Urayim lata ka din ijay balayo nila kay mo, mare. Agawid to lata, Di mo biruk-birukan, ta isupay atak-tak mo. Ay, wan nga rod mare. Agluto ako man ka. Malaing ka nagluto. Agimuri ka, iti si daan nyo, anatang. Lagip ka. Oray sa dinutak. May na. Naglaing ka makumanda pare, no nakainom ka. Si kamay, pare. Awan ko lang ti sakit tinagam ko. Anya ti pagsaksakitan tinagam mo pare. Ni bakit ko Kanayang nakauntan. Bugawan nagbay. Kugtara nagbayan. Ay, unay mo daytan pare. Kasla di na ka mo respetuan nga asawa no kasda. Iso nga ron nga arag ni pangiliw-liwag ko iti. Sakit tinagam ko, pare. Ay, good. Agsyat na ba ang arad, pare? Ay, aguray ka, pare. Rumabin sa matang. Wan, pasado alas 6. Apay, agawid kan, pare. Ay, san? Hindi pa kaya tagawid. Taya ito manan ungat kan bugkaw ni misis ko, ti mga gaw. Kaya rin maturog ka dito yan, pare. Ay, ko, pare. Mabali nagpahingaron nga kanta, pare. Ay, kaya kanta ka, aging kayakayat mo, pare. No problem. Agawid tulaang dayjay ahulyo. Ibasibas ko amin kan kwa na amin amay gamak. Ay, akong ungat ka manan. Ay, talagang agong ungetak tatang. Kastuyak nga inaldaw. Saan asumardang to'y niwat ko angaw-ngaw. Ay, apa, hindi ka maom-oma. Kasano mga min? Jay artek nga asawak. Saanin nga agaw-awid. Ijay nalatan ayan dagiti gagayim na amakin inom. Ay, nakasano nga gawin. Kada tama akong ungat tararamitam. Ay, natatang mauma akon. Kayat kun nga isubli kadagiti naganak na. Ay, kano na umakan. Amagan no na umamatan akin ka. Mauma kanyak? Ha? Pakaumaan na ko makanyak. Siya ti agdis-diskarte iti pagbiag mi, tatang.
Taarak mo't laeng ti pangigat-gatangan na iti kwarta na. Ay na, dayta kinangaw-ngaw mao, di pa kaumaan na. Tapi ko maama-uma iti panagngaw-ngaw-ngaw ko. Kat di na mo't sardengan ti aginom. Inaldaw anabartek ni Julio tatang. No agawid dito'y balay, maturugan adagos. Ay kawan ta saan na kaya tadanggan, dayta panagngaw-ngaw-ngaw mao. Apay ay nga iso ti isakit yo. Kat siyak ti anak yo tatang. Ay na, si kagagpaisaw ti anak ko. Ngam amok mahit nga dati bidot ma. Hay! Siyak pa'y ita tinagbidutan. Day taartek amanugang mo tinagbidot. Tadi na maibatan je bisyo ng arak. Ay na, padasa man na baliwan day tagalad mo anak ka. Anya kayo matan tatang. Siyak pa'y tibagayong agbaliw. Ay kawana, padasa man nga lailwan nila kay Mau. Day ngay no sumangpait. Kat idasaram itinaimas akan na. Sana day ta agbugaw kan ako nga ti aramidaw. Tamauma talaga ni Julio. Ha? Siyakit din ti suruan nyo. Anya lakit din. Ah! Makaparurod. Oh, apay anak ka ba ni? Kas kamat, aring morditari daw yo, mare. Ay na, mahay bladak san adi na oras, mare. Si kamat, ungat ka lang nga ungat. Apay aya. Nitatang ko tilay bagbaga na. Lakay, umay nakasakdo akon itidigos mo. Isaksak-duam nila kay mo iti pagdigos na. Ay na, kasano, kat nabanbanog ngamin anagapo di trabaho na. Kat asikasukmat asawak kat nga rod. Ispoiled samot day ta asawam. Ilutwak pa'y iti paborito na asidaan. Itimtimpla ak pa'y iti kape abinigat. Iso nga kita amare. Iyawat na kanyak abuo ti sweldo na. Aya, nagsingpot man nila kayo mo no kasta. Lakay, umay kan digos kan. Ala, panawan ka ba'y amare. Tainak ilutwan iti naimas asidaan nila kay ko. Nasaya at kasi mangpot kan, Julio. Gat ne, nabarbartek ka manen. Ay, artek ka talaga. Sumardin ka kan! Danggam, ti bagak! Kaya ko di maturog. Iso mandang ka nga agsaw. Saan ka manen anapan nagtrabaho? Ay, napanag nga ron na ginom. Pampanag nakaklamit Tikinarte ka. Arte kayam, arte ka, Julio. Di ka lang mabain arte. Lagi ba mga arte ka? Mamarte ka kunan na bakit mo. Maray, agur-uray kan sa iti paglugana ma. Ay nawan pare, awan mo't lati jipon. Mapanak man di ta iskwelaan di anak ko. Adda ka no meeting dagiti parents ka. Itamot lang ti papanak, maray. Ag classmate sa dagiti anak tayo. Wen pare, Ay kat umay ka na aglugan, maray. Awan ti Jape, mabayag pa yung umay. ay sige man nga rod pare. Kani, mangrugin san ti meeting. Kunak ani Julio ti umay maki-meeting. Ang nabartek man mateng. Artek talaga dayta, kumpare ka. Hay, permi inaldaw ang mabartek. Isukat ti kanayon apag-apaan me. Adda na sa una kanyak, hindi na minsan, maray. Hindi nagtungtong kami. Anya ngay day ta pare. Nasakit ka no tinakam na ka. Gaputa kanayon mo nga ungtan. Ay, rumbang laang day kan ko na. Apay ngamin adi na ammo ti responsibilidad na kas ama kan asawa. Agasam man, taamin asweldo na kat igatang na iti arak. Maray, dayto ti singasing ko ka. Dayto akit singasing ko lang. Barang iso ti pakaornosan iti relasyon nyo. Anya day ta pare. Di mo ngamin kumaungtan nila kay mo, mare. Ay na pare, jak malapdan ti riknak. Tadi namat nga rod sardengan ti aginom. Kasano ngay nga rod day ta? Imbis nga ungtam, minubog kawam. Bagbagaan, mare. Kasarita may tinasayat. Na, naglaingan ngay. Iso lang nga roden ti adda bisyo na.
Ay, wag pa eh. No aramidam da dya singasing ko kang gamaray. Ay kat nasaya. Ti panagkunak mare. Nalakalaang mo takasarsarita ni pare Julio. Agbalbaliw da dya. Nung mayat ti motivation mo ken kuana. Ay, nagsakitan ti ulok. Nene. Itaman pa'y nga awan mangag ko nga umat ni bagay. Napas man sa matunting hiwat na. Ta saan na makasao? No, danap na. Nene. Isang sa madyaglut-luta. Kanay. Ang dayday ang mat. Na. Amok sa dayday ang na. Eson sama di timsong mi di agin inaram kami bailaan. Itaman bay. Ay, payman ta. Lakay. Na. Oh, adto'y ti kapim. Anya. Adto'y ti kapim, kunak. Ala, bumangon kan tagkape ka. Madamdam ha, mangan kan. Lutwak pa'y laang jay sinigang akar ni ti baboy. Ay, sos. Anyan dahi ti amapaspasamak. Ay, nana. Tagain na pagsapay mo lang. Alam awata mo day to'y kapim, lakay. Nanay. Nagtugaw ka matan dito'y abay ko bagay. Iyawat ko nga ro day to'y kapim, lakay. Ay, sos. Puuna yan na nagbanglo ka. Saan ka matan nga agat asok iti dalikan? Kine, ay susapaw. Nakashorts ka pa'y gayang bakay. Di kamot, tilamadmadlaw mo. Sige, agkape kan lakay. Sige ayaban kan tulata no naluton jay sidaan. Sige. Ay, susapaw. Ay na. So, nagmayatin tiring ka. Ay, kastoy kung maakanayong ka. Lakay, bumangon ka ditan. Nakasaganan di pagdigos kan pagsukatam ijay banyo. Sinakdoon nakiti pagdigos ka? Katuan nakaluto ak pa yan iti pamigat. Kan balunam amapan agtrabaho. Ay na. Bakit? Isipatin nakman, pangasip. Apay kumasipatin ka. Ay, kaya't kun amakariing no, agtagtagiin na baklaan. Ay na, tagtagainap kun sa mo, dahil yung mapaspasama kanya. Saan ka agtagtagainap, lakay? Pudno da ito'y. Ay, saan ka mangagong ungay? Ay, saan ka pa yan nagbugkaw? Ay, kunak ano ba, si basan nakmanan? Lakay, sorry ta sa anak nagbalin nasaya at nga asawa kan ka. Puro unget kan bugkaw tinang nangag mo kanya. Ay na. Saan ka man nga agdram-drama bakit tanay? Ay na, agtititin na kitilwak. Ay, nakababain. Lalaki ko na agsangitan. Ay, madi. Ay na. Inka nga rin agtrabaho ita. Tasayang jay balon mo. Fried chicken, ti ipabalon ko kan kaasidaam. Balon ko madi anak ta nga ag-eskwela. Ngam impabalon ko kan tapno napigsa kang agtrabaho. Ay na. Ay, akong malapdan direk nagbakay. Ay, talagang agsangit ako. Ay na, anya lagi din, dinararamid kong asawa. Nagpalinak nga artek ang amitan. Ay na, itanda nagbalbaliwan ni bagat ko. Ay, agbalbaliwag matan bagat. Ay na, nakababain mat kang kabagat. Isong agbalbaliwag ang bagat. Ay na bagat. Julio? Abay maray. Ne, saan ka mo't anabartag ita? Ay, kit numapan ako nagtrabaho maray. Isubot na gaya man nagdigos ka. Ay, kituin Kasla naragsak ti aldaw mo ita Lakay, di balon mo, nalipatam. Iwan gayam. Ay na. Atoy, agan-anad ka lang kay Ha? Naginarakop da?
I love you. Ala, inakon. Inakon na, inakon. Babay lakay. Puno ka rin tinakita? Mare, wano pelikula? Pelikula ayamat. Pudno, mare. Ala, agkuyog tan tamakitsindaak. Igatangak man iti t-shirt na nilakay ko. Ay na, nagdaanan kat dagiti isusuot na at t-shirt na. Pariolyo, studaitan, agawid tan. Ay, paray. Overtime ka no, kuna ni boss. Ag-overtime ka? Umay kaki din, tumapantag siya, pare. Ha? Ay, yakon kaya taginom paray. Ha? Sikapay mo't ngartag. Di ka man, paray. Umay kaki din. Ay, saanan paray. Kay Maysa, urayan nak ni bakit ko. Ag-dinner date kami ka no. Bueno, papagayam. Ditan tinaggibusan ti Maysapay ang pakasaritaan iti biyag. Dito'y drama tayaw. Anyalaki din. Anyalaki din. Anyat ko lang pare. Ada chicks mo iji ili? Uwin pare, nilos. Agbanbantay iti maysa paglakwan iti ukay-ukay iti palingkay. Oho, napintas mo lang. Ay, katuwan na pare. Adaya mo chicks ko apangit. Awan, pulos. Pau, anyan. Nagpintas anilos. Kasla ni Christine Reyes ko naman pare. Kasta. Ay, ibiro ka na mga roti chicks ko. Ay. Ay, agar-aramid ka pare. Intun ko an maamuan ni Bakumaw. Awan mo lang araw. Ay, nasaan na mapasamak dahi ta. Amumutan kanyak. Nalaingak nga agilimod, iti palimod. Ala. Adayam amok tuking ka pare. Barbie, tinagan na. Niya, ganad ka. Sana balikan niya, tawan asawak. Ngam si kangay. Adda. Sapay kaslatig rin ni Bakumaw no makapungtaw. Oh, itaman pa'y akasta ti pormam lakay. Sa dino ti papanam. Ay, ako adala papanan mi ka ni pare dino. Agsubli kami adagos, bakit? Papanan nyo, iji inuman. Bakit man? Tunggal agsaw ka, inuman. Kat, anya pa'y lang ngay, agrup-ro pa kayo mat nga arak kan babae. Anya? Da kayo ti tattao amatay no awan babae. Matay no awan ti arak. Nagadungay bagamon, imbis nga grup-grupat da tao. Di mo kaya't adenggan ti bagbagak gaputapud no. Winain! Nako, bye-bye! Ay na, si kamot kayam ti bagbaga ni Dino agayam na. Bunadi nga nakapimpintas. Ay, siyakgam ni Robin. Naimbaga oras mo. Kastamad kan ka. Siyakmat ni Barbie. Ay, nice meeting nyo. Awan kaya, ay, single ka pa eh? Un manong, awan pa'y asawa. Sa anak amakyam amo iti sa bali at tao. Nuadan asawa. Sa bagay ano kasta? Amang ano, siyak ti lalaki aparakan ka. Ha? Single ka pa eh? Amang pa'y asawa. Kasta ka din? Wan! Iswa, sapay lang kumaata. Okay lakin ka, no bilang ta agdato na. Total, awan ba't asawa? Kahit kasano paray. Kasano ti panagamamuyo ka ni Barbie? Ay na pare, mayat. Napintas ni Barbay. Ay no, siksik ka nagpudaw. Kahit naalam di cellphone number na. Una, oray tinagan ti Facebook na kainted na. Ay no, nasayat ano kas na paray? Sapay lang kumataaklunan nakladya balasang. Wan pare, uray nangisit ka, ngam adamot lang am. Iso nga mo, saan nga agpangadwa day jay ang mga klon king ka? Anya? Ngam niya, lalaingam, ti mangilimay, no bilang laan. Nakabutbutang ni bakit mo. Wan pare, don't worry. Amok na kitaan. Nanang, saan ka di nga imay nila kay ko dito eh? Ay saan mo tanakaw? Apay, napanan na kaday. Itay pa'y bigat apim manaw. Aging gay na, saan pa'y anagawid? Anya, sino nga iti kadwa na rimwar? Ni Dino agayom na, ni Dino matgayam. Ay na, no day jay alalaki ti kadwa na, amumo no sa Dino tinagturungan da.
Amo matahan sipod pa'y. Song-song day agayam na. Nanang, sigurado, napandamanan ijay ilay. Ay, damag ka nga da ka no babae apaspasyaran ni Dino ijay ka. Ang mga nuray ti asawam, adamatan paspasyaran na. Paliwa Josefa. Anya? Ne, adakan. Bakit? Pasensya ka na. Narabyan na ka na gawin. Napanam? Ni bakit man? Sungod pa ila dataw, kasla ka tigren. Ha? Sa anak nga agang angaw. Napan ka man nagbabae na niya. Si kamoy. Narabyan lang dataw, babae adagos. Ay na, amo kon ti ugalim, Bogs. Apay nga rot asaan mo nga ibaga, no sa Dino tinapanan nyo kini Dino, ha? Na bakit? Adala na pan mi natindaran akasangay ti may sagayam may. Ha? Sigurado am lang ang apod no dagita nga ibagbagam. Maamwak lang nga damanin babae apagluklukam. Ha? Talaga apot dak dayta. Naaramid mo idin. Iso nga amok nga damanin aramidam asaan anasayaat. Mariknak! Nagaduka ngayon bagamon. Mala. Nagluto kan. Mabisinak. Na, kunak man no birthday tinapanan nyo. Kita man tatalagang ul-ul-bodan nak. Ay, buwan gaya pa niya. Saan ako naman? Ay na, nabsuga gaya. Anyo? Day, si kamat ti masabat ko, Bogs. Ha? Awan tata. Ay, kitam kayo di day tadalan mo, tanay nakaisam ka mulatan na magmag nang agsil-sil paon. Ha? Siguro nakatitiks mo niya. Awan tata. Sigurado ka. Mamukon ti style mo. Iswa di nakulbudan. Mapangkapay lang kag subsubli akon. Hindi tatamay. Kay, asinaw ti katitiks mo. Awan tata. Palipas oras lang. Ti makunak, Bogs, ha? Kapag mangaliwa ka, mag-ingat ka lang ako na dagiti Tagalog. Ha? Awan tata. Sigurado day ka. Ne, Rabina, apay anak kapilas ka. Papanan nyo manan. Ada papanan mi bakit? Anya kalaki din aya? Imbes amapan kag sapul iti panggadam, day tamot ag bulbulakbol tar aramidam. Di ka kumamaitultulad kin ni Dino. Ngamin ni Dino, awan pamilyana apakpakanin na. Mangan manwan no saan, okay laang. Ngam sika, adda talo nga anak mo amang namnamakan ka. Kas ka mo labaron, rumwar ka iti anyaman nga oras akayat mo. Oray makitkitam nga ado ti maobra dito'y balay. Rumwar ka latta, naimbag kumamat no pagsayaatan ti papanam. Kapag sayatan mo ti papanam? Anya, ibagam man nga rod no anya dayta. Manaktak ka itipag na. Ibagak to, inton makaawidak. Anya? Day, si kamot gayam ti masabat ka, anak ka. Nanang. Nakasukat ka ma. Papanamanan ka trumabein. Hijay, ayanda, pare Dino. Anya? Ha? Apay, mapan kayo manan ijay ilay. Saan? Anya, kay laki. Ay na, Bogs. Basta da kayo kinidino tagkadwa. Tila pa kadandanunan nyo. Kan tila maararamid mo ang masursurom kan kwa na. Nanang mo, agawid kayo. Tani, inak mo tayo. Sigurado nga, uray yun, Dino. Sigurado ka? Asaan ang maamuan ni baka mo ti papananda, paray? Saan? Maamuan na lang, ibagam. Anya? Gaway. Awan amo di bakit ko may iti papananta. Nang runa iti may papankada kami ni Barbie. Ay, nasayat ano kasta. Mala, mapanta nga rodan. Sigurado nga gurura yun nagiti chicks ta, paray. Agyaman, iti pa ng sarungkar mo kanya ka. Awan na nyaman na. Sige, akit basta parakin ka. No problem. Agyaman, no kasta. Ayun gayam. Anya jay ko nam itay. Mapan kayo pa'y kinidino, iti ba? Awan, mabit kami lang. Agaw-awis ngamin ni pare Dino. Di ka madanagan. Tapara kanyak, sika lang ti babae nga ayatay. Di kami uminom ijay. Nasayat nga rod no kasta. Umawag kan to nga rod Wano ag-text ka, no
awid na yun. Ay, sos. Nabaratagta na, pare. Pero nakasla, di na kabalan dagat. Ay, ada nag-text. Ha? Sigurado ni Barbie. Damagan na noon. Nakaamit na. Sa dinotiayan mo. Wala naman. Ah. Ay, Ay, sos. good. Ibaga man nakawid na na. Tapno awanti ato. Asa o, pare. Sige. Nakaawid kami, my loves. Don't worry. I love you. Oh, na-reply ako. Bilibak mo titidaya chicks mo pare. May sakit na kamay. Wala. Lasing po ni Barbie. Ha? Awan mo ako, nak. Ngayon, malak sila na pintas. Nasingkot pa. Mariknak nga, ayayatan na, pare. Ay, nagkasat ka. Iso na lang, malas mo, Mike. No, mamuan ni bagat mo, pare. Iso alala nga, ilimad, pare. Nasaya at nakaawid ka pa'y, sika alalaki. Sige naman, bakit? Nagawid na kalangaroon ko. Ako ngat ka pa lang. Uray saan kan amangan, amok anabsog ka iti babae ijay napanam. Ala, ingkakat maturugan. Nubigat tanto nga agsarita iti nalapat. Siga talaga, bakit? Di nak-awag-awagan iti bakit ko nak. Amangan noan niya pa iti maaramid ko kan ka. Sige, matulog ako, bakit? Good night. Isumitla ka na yun kaarumar. Tagayang, adda babae akasin sinarak mo, salbog ka! Anday ko. Anya ti, bagbagamon. Oh, daytoy, kitaom daytoy. Tapno ammom, narong send ka idirabi. Siguro, text mo kumaday ta iti babaem, ngam siyak tinakaisendam. Ha? Agasam, Barbie gayam tinagan na. Awanan kay tibain. Awan lang aruden ti serserbim dito'y balay, maaramid mo pa'y lang ti agbabae. Akwa, bakit? Akwa. No agbabae ka, lalaingam ti agilimad, saan atay marorong sent ka. Dapay pa ay labiom iti babaem, idinto tawan sidaan dagiti anak mo. Ha? Apay, di ka mabain? Ha? Nagpuskol tarupam anagawid pa'y lang dito balay. Di kakit umyan ijay ayan ti babaem. Ay na, napunuan akong kulaktumat. Basit langan. Makaammo ka. Nudyak malapdan ti bagek. Talaga aput dak dayta. Put dak! Anya manunday ti text mo, ha? Apay nga, gungungot ka manan. Kita manday ti text mo kanyak. Kumain ka na ba, Barbie? Ha? Agasam day tang aramid mo. Talaga pagpungpung tutan na. Akwa, bakit? Pasensya ka na. Pangasim. Ibatam dahi ta igim mo ako tsilyaw. Ibatak lang daytoy. Numaputad ko dayta. Bakit? Bakit pagsaritaan ta daytoy? Wan. Aklunak anarong sendak. No ti panagkunam kat bareng-bareng lang dayjay. Nagbidot ka. Imparupam kanyak nga asawam amaagak. Ay unay kan. Ala, amin akawas mo. Ala, agtalaw kan, no di mo kayat ti agbyag ngawan mabagbagim, tatalaga apot dakday ka! Anya? Naamuan ni bakit mo, pare? Wan pare. Jakmat nasiputan na narong sendak gayam. Imbis atext ko ni Barbie, naisin ko kun kuana. Ay, sos, day tanti bagbagak idiking ka. Anaskin anasipod ka, pare. Sa pa'y nakabot-butang ni bakit mo? Ay, kastao na ti pungtot na kanyak. Nakuna na pa'y jak pumanaw ko, put din na ti magbagbagek. Anya? Ay, awanan ati pang chicks mo, no bilang laang, pare. Ay, una. No ag-chicks ka nga, main. Numero 1 at tandaanam. Saan ka marurungsin, pare? Nga, main, iti day tapay lang nga banag. Ay, matiklo ka na. Awanan ti laban mo. Kasano itan? Saan mo na masarungkaran ni Barbie? Talaga saan ay. Ngamin naalam mo ni bakit ko tinambor na iti cellphone.
Naitiks na ka ni Barbay nga ada asawa. Anya. Pun pare. Iso adyak kaya tayo. Ay na, husto lang daytaan na rungsed ka. Nanang. No sa nagapoy ti dayta rungsed, awan pa'y panggap mo ngagbalbalay mo. Agasam, iso lagayam dayta ti makagapaw nga agkarasubli kayo kinidinoy jay ilay. Gapoy ti babae. Ni nanang may. Anya ni nanang mat ngay bagbagam, katpudno mag ti bagbagak. Imbes at ti oras ngay paay mo iti babae, kat ipaay mo kumay ti pamilyam. Nasaysaya at pay. Uy na nanang. Ay, pangasim, Bogs. Isardang mo na itang aramid mo, tanay. Kasta unay ti pungtok ni Josepa. No di mo kaya't apot din na day tamabagbagim ako na agbalbaliw kan. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Anya Laki din! Alan abakla, picturen na tapno addaman mat i-post ko iti Facebook. Nabayag mat tan sa anak ang nagpo-post iti picture ko ket. Anya? I-post mo ko na? Wan, apay ayan. Ay na, makita man na ni Ma'am Divina. Ay na, maruruday jay. Apay ko mamarurod, kat jak mat pakibibiyangan dagiti ipopost na iti Facebook na. Amumat ni Ma'am Divina. Pakibiyangan na amin asaan arumbang. Manakibiyang arod. Awan bibiyang ko nga uray marurod. Agpost sakit ding agpost Tapno ad dapay marurod. Tapno bumakat akarkaro. Agbibisingot daytoy a babae. Post iti picture na. Kunam lano na pintas. Oh, apay ngay kumare. Kasla tumanabutob ka mat nga agmay-may sa. Ay nakita man daytoy impost ni Sheila iti Facebook na. Napintas laeng mat iti picture. Ngamin, edited. Ngam no iti personal. Kasla sunggo. Aniya? Pudno mat, nalabas ti kinaagbibisin na. Kunamlan nakapimpintas. Ay namare, gagangay na Facebook na nga ron. Di i-post na, di kayat na nga i-post. No marurod ka, saan mo agit kitaan? Kasjay laang dayta kumare. Ay nadyak nga rod malapdan ti bagik asaan ama kaunget. Ngamin, panagkunak, gargar yun na nila kay ko. Anya? Wan, kumare, dayta ti marikrik na, tunggal agpopos ni Sheila iti litrato na. Makitkitak ngamin nga ilalike nila kay ko. Ay na kumare, ay mapran-praning ka man ako nakon. Di agpapintas ka mat tapno adamot i-post mo iti Facebook mo. Iti kasta, adamot ti makita nila kay mo. Anya? Interyo. Ne, apay nga hoy ko nang magkanyakon. Tapno ammom anya. Jak magustuhan ti panangilalike mo iti picture ni Sheila iti Facebook. Apay, napintas ayan ni Sheila? Napindas Apay, anya ti parikot mo aya. In-like ko lang may. Kasta unay man ti pungtot mo. No siyak ti agpost. Di mo pa'y mailike mat. Ngam no sabali at tao. Nagpartak ka. Basit labanag dayta. Ngam padpadak ka lamanan ako nakon. Di ta ka man langay. Unay apungtot ni Ma'am Divina, gapo iti-impose ko? Wen! Iso day ta tinadamag ko. Taapay nga ta. Ay naamumatan na dya, bakit? Umapal. Umapal siguro ata napintas dagiti ipupos mo a picture mo iti Facebook. Kat no isuladay ta ti pakarurudan na kanyak. O di agpost mo. Ay na! Isu asaan ang makapupos iti picture na ngamin kuret-ret ng tirupa na filter kaya. Uy! Mga numangagnak na, narigatin. Awan bibiyang ko tapod no. Angam sa bagay, mabalinmat nga agusar iti filter at talaga. Tapno saan amadlaw abakutan ti awanan bain. Uy! Amukon ti aramidak kumare. Ha? Agusarak man mat iti filter. Tapno man umubingak mat basit nga oray iti ladawan laang. Anya?
Wan, kumare, akas iti aramiden dagiti daduma nang rona iti dayjay ngagbibisin. Asino ti dakdak kamatam? Asino kumapay ngay no saan ani Sheila? Tunggal agpost adda filter na. Ay nakumare, ni Sheila ubing pay. Iso nga agusar man iti filter wano saan, napintas lata, ngamin ubing pay. Ha? Saan akas kadata abaketan? Iso asaan mo kumanga ikumpara ti rupa taken kwa na? Kadakwa na kinibakla. Ngamin, adayo abakbaketa ngam isuda. Anya matan ti kastoy. Hay! Nay, ape nga gungungit ka manan, bakit? Kasanumat ngamin, itayak pa'y nga agpit-picture, ngam awan matlat mayat asyat nanday ti cellphone ko. Anya? Itay pa'y nga agpit-picturak, tapno adda kumamat i-post ko iti Facebook. Ngam awan mat ti mayat a picture ko. Hay! Anya nga ro ti maramidam ngay. Papasulam ka dahi ta cellphone mo, dahi ta kamera. Bakit ka nga rudan? Anya? Iso adi mo pabasulan dahi ta cellphone mo, bakit? Talaga nga iso dahi tan ti rupam. Anya laki din na ya. Uray mano a filter ti usaram. Saan nga agkuray? Maawatam. Anya, gumatang ka iti baro a cellphone mo, kumare. Wan, kumare, tayman quality a cellphone. Anya? Ay na, naimbag ka pa'y kumare. Gumatang ka manan iti cellphone mo, nga oray mayat pa'y lang na ita cellphone mo. Kasano ajak gumatang, nagalasmet nga minti kamera na ti cellphone ko. Anya? Ay na kumare, saan aday ta kamera ti cellphone mo ti pabasulam? Tay kunak nga rodkan ka, bakit tan? Aklunan talatta ka din. Alangan agumatang kalaang iti cellphone mo, tapno ada pagsilpem. Tapno agrup-rupa ka nga ubing iti Facebook. Anya? Day talaki di ti mapano paggasgastusan na. Di kakit igatang iti kanan niyaw, tapno mairanod kayo amin. Ay, unay kan bakay. Anya mo tin ito, impos mo iti Facebook mo. Kasla ka mo tin alalya. Ha? Ay na, kiskis sayaman ti panagus-usar mo iti filter. Nagaddayo da ito ropam nga impos mo, kumpara iti personal. Anya? Ay, anya kalaki din aya. Nakababain ka dagiti makakita. Sapay nakapublic. Ay na, husto laang. Tapno makita dagijay agbibisin at tao. Anya? Asino ti bagbagam nga agbibisay? Asino pa'y kuma, no saan adabaklakan sila. Ah. No ti pagarupda, kat isudala ang ti makaipost itiladawan da iti Facebook. Nagbidot da. Oh, kita man, napimpintas mo't aday ta picture ko, ngam iti picture da. Ha? Malayong malayo. Anya? Makapaila ka talaga. Kasla al-alya ti itsura na iti impost na. Ha? Asino nga iti bagbagam? Ni Ma'am Divina? Ano fa? Iso ti bagbagak. Trying hard ngamin tapno agbalin lang nga ubing tilangana. Ay na, no iso ti pagragsakan na. Ay kat baybay antay lata, ah? Ay, iso mo lagam aging matang iti baro o cellphone na. Tapno adala usaran na pagpicture. Anya? Yes! Gimatang iti cellphone na abaro. Ang isulat ta. Bakit divina latta ti picture na? Uray naka full filter. Ay, makapalak kaya. Anya mo ten manang Sandra. Bagaan man ni Ma'am Divina. Sa nabalit agayam kayo met. Ha? Kasta una ti filter, ti rupa na nga ipopost na iti Facebook. Wan nga rod kasla al-alya. Ay! Shh, ano ba yan? Manon adaras nga imbagak day taken kwa na. Ngam awan lang tamat. Amin kit di nga ipus na kat naka full ti filter na. Ay, apay! Di na maaklon a bumaketen. Saan siguro ah? Ay, una yun. Bumakbakit nga magbibisin. Di nalata aklonin ti panagbaket na. Wan nga rod, kayat namot ngamin kat maipada ti rupa na kadak kayo nga ubing pailaeng. Kat apay, filter ay ti solusyon. Ay, una yun, abakbaketan. Ay na, pangaasim man bakay. Tenggam ti bagbagak. Han? Siya nga asawam ti mababain. Gapo iti nalabas sa panagus-usar mo iti filter. Tapnoan mo man niya. Pagkakatawaan dakan dagiti tattao dito lugar tayo.
gapu ka nagiti ipupos mo, arupam iti Facebook. Anya ko matibibiyang da, kat buyain dalat ta ka day. Bakit? Kisayam kumamot ti filter na Kasla kamot tin alalya. Saan lang nga may sawan no dua tao tinakaibaga kanyak iti dayta. Aduda bakit? Ay na, mababainak pa yan. Ay na, kas itinakunak itay. Awan bibiyang ko kadakwada. Ti kunam keti, umapal dalaang iso akas jay ti panagsasauda. Ay na mare, saan ka kumamasair iti dayto nga ibagak ha? Ha? Podno, ti imbaga nila kay mukan ka. Ngamin, uray siya, ado ti mangibagbaga, nga idanon ko kanukan ka. Kasanon numapukaw ka? Saan to analakat ni mang sapulkan ka? Ngamin, sa bali ti rupam iti Facebook, sa bali mo't iti personal. Anya? Podno ti ibagbagak mare, numapukaw ka, saan da ka mabirukan? Ngamin, kasla artista ka iti Facebook. Ngam kasla ka mo't paltat iti personal. Arig na laang mo't akit de, kumare. Nay, si kamot gayam ti masabat ka o di Vina. Ay sos, imbaglaki din ta sa anak at maray. Anya? Saan ka nga min na iropaan? Nagalas mo tanday tanga ugali yung. Ay, saan mo't ibagbagak lang ti puno. No makikita nga min dagiti picture mo, nga ipopos mo iti Facebook. Ay na, nakapudpo daw. Gaputan naka-full ti filter mo. Ngam iti personal. Ay na, pakawanam. Anya? Nukas jay mo nga may ngagpos ka, saan mo kumamot at palaluan at filter? Nga may makapakigtot ka iti personal. Anya? O nya, kastamot lang timbaga nila kay insyongin ka? Saan kamutin siguro mas daaw, bakay? Ha? Kung naktumo nga mingging ka, saan lang nga siya nga asawa, ti mangibagbagaking ka, asaan ka unay iti filter? Nga main, nakaskas daaw ka iti personal. Ala, wunan. Ipilit mo to mga ipada ti rupam kada sila. Adayo angaw ubing dangam si ka, manuttawan maun. Iso nga aklo ng latan bakit akas tanday tarupam. Mawatam. Ay, wala kay. Manipod ita, saan ako nga agusar iti filter. Sakbang. Makadlaw ka. Itaman pa'y akas lain sardeng mo, ti pa nagpupos mo, iti pictures mo, iti Facebook, mare. Saanan, Mari? Insardeng kon. Taapay nga eh. Naamiris ko asaan ang makaayayo dagiti ipopos ko. Ngamin, kastaunay a filter na. Napanunot ko a husto tinaibagam kanya. Kat naibaga nila kay ko, nga amangan numapukawa. Kat marigatan kayo amang sapul kanya. Ha? Wan Mare, kaputa nagpintasak iti Facebook. Pudaw ko amin a pudaw. Ngam nagalasak mo't iti personal. Saan mo't adakos ti agusar iti filter, mare? Ti kanyak laeng, saan kumamot analabas? Di sakto laeng. Saan akas iti ipupos mo? Akas langhil ngum samag. Osto day tanga imbagam bakay. Sardengamon ti panagpupos mo iti ropam iti Facebook. Nga main, saan ang makay ayaw?